Hello guys, muko aje mumeze mute abakunzi bacu? Twebwe tumeze neza, turashima Imana. Ikaze mbaye ikaze kuri mwebwe mudukurikirana umunsi kundi. Hari hashize iminsi tutagaruka kubasuhuza, ariko uyu munsi twagarutse n'umukobwa hano. Nk'ibisanzwe rero twagarukanye indi shusho, uyu munsi mutwitege, dufite ibintu byiza tugomba kubagezaho. Kuko mubizi rero amazina n'ibisabo Jolie, umumama ukunda Imana n'abantu. Ndabakunda mwese, nta mutima mubi, nta mukushi. Umuntu ushaka ko mukandiraho kuri subscribe angane amere nk'iwe ndahita nyimukorera. Umunsi ku munsi nzambabwira ngo muzamukanda subscribe. Ni byiza ko dufashanya tugateza imbere, tugatezanya imbere. Murakoze rero. Hano turi kumwe n'umukobwa, reka tubwire amazina yiwe. Ubushize warayavuze, ariko subira uyavuge. Hariho abakumva ubwa mbere, abatarakubonye kuri cya kiganiro. Bakirebe nyine, bibwire. Amazina Eunice, ongeza ijwi. Eunice Rumugunga w'umuki Musita. Mbabarira uyu munsi ndumsetse ukagira Imana. Narasetse cyane, boze uje kuvuga ngo uriya mugore uza wicara useka hariya kuri kamera. So umusazi. Noneho wihangane nawe, wihagarareho nk'umukobwa. Wa munsi barasetse, abantu baratembagaye baravuga ati uyu mwana utazi ni bene ubu. Ariko noneho ngaho uri umugunga w'umukiyoni. Utabimenya ni mwebwe mutazabitubwira. Vuga cyane wumve. Tujya tuzaza tukubwira, tuzovuga tugeze hejuru. Narakubwiye ayiwe sirimwe sikari kuri kamera. Ambinduye umuzazi none. Yone ukunda uzingura umugunga w'umuki. Uri umugunga w'umuki. Suwe so musita na papa kamugunga. None ubwo uri umugunga w'umusita. Yeme ni gitangaza. Prove me wrong. Niambieni kama ni uongo ama ni ukweli. Aya, nta mugunga w'umusita waba. None njewe ndi umuki. Sura musita. Ndi umusita w'umuki. Ntagwira. None. Yewe. Tumva ko ndakigenda. None iso no umuki. Umugunga w'umuki. Abagasita. Yemewe noneho ntabwo byoroshe, ariko muzoza mumwihanganire. Uyu mukobwa ni gahoro gahoro azagenda abimenya. Rero uyu munsi ndagira ngo mubaze ibibazo nka bingahe, kugira ngo twumve ko hari ibyo yamenye kuva wa munsi. Yone iyo bajaga kuzana amazi ruguru iwacu, oya, bavugaga ngo bagiye kuvoma. aho wahamenye. Noneho ngaho wabera wewe kurasubira mu byatanze. oya, ntabwo twarakiwe. sawa. Iyo bajaga gutoragura itonde, iyo bajaga gutora ntegera, iyo bajaga gutoragura gutoragura bajanaga ikintu cyo kwasa imyase. Imyase urayizi? Imyase nyine bya bindi bashisha inkwi. Kijya baza bashisha inkwi ni igiki?
Twashise n'ugukora. Kwasa inkwi ntubizi? Urushise. Kwasa inkwi ukasa. Ukazibomora. Kagate ntabwo. Noneho kiriya bashisha bacita iki? Kwasa. Ukuboko niko basisha. None se ukuboko barakwasa cyangwa ukuboko niko kwasisha iki? Kiriya kintu kiba kimeze nk'isuka. Nicyo nyine. Nicyo kintu uri kuvuga. Isuka barayihingisha. Sibyo? Ikiriya kintu bashisha inkwi. Uganye. Kiriya kintu wowe uzi ko ari iki? Jenda kizi. Wakiyewewe. Ngewe uko uri kuvuga kiriya kintu ariko nanjye ntizi ko ari kiriya kintu. Ndakizi. Ndakizi izina. Mu Giswahili bakita ngo iki? Mu Cyongereza se? Mu Cyongereza? Ntuzi mu Giswahili, ntuzi mu Cyongereza? Ni axe. There you go. Axe. Axe. Kwa Mu Giswahili? Shoka. Aho. Mu Kinyamulenge ni shoka. Mu Kinyarwanda ni shoka. Ariko mu Kinyamulenge? Shoka. Indyankwi. Ni inchankwi. Ishenyi. Sasa hizo vitu zote mimi nazijua aje. Sasa. Kunyiyemeragaho ngo urabizi. Aho. Adasikia hiyo. Numvise kayumwe dushe. Uri yeru rusano kuri. Uraza kubisobanura aho. Urabona iyi nyana zajaga kuryama. Zagiraga akazu kayo. Bakitaga ngo iki? Kiraro. Ni kiraro. Kiraro cy'inyana. Bakamiraga amata muki. Indobo. Izina rya Yesu. Bakamiraga amata mu kiraro. Kiriya kintu bashiragamo amata nyine iyo bari gukama iwacu. Si mu kiraro. Niho bashiraga amata yo niyo bebero. Yemewe. No turashize. Yuni. Ibebero si umwana. Mai mbabarira. Aha. Neki. Ikongoro. Ikongoro. Abana b'abanyamahanga byararangiye. Aho murabyumva ko umukobwa nta kintu ashoboye. Ngusubizemo kimwe muri igihe twavuze twumve ko ari cyo bamenye. Sibyo? Aha ni nawe aha ni mu mutwe. Akana no turahumiwe mwuka byarana. Muki. Tuhazi. Aha. Ese muko akuzo kinda cyane. Aha. Tago bizoro. Mukosore rero mubwira Reka nawe kubaza mu Giswahili. reka banze bagukosore. Mu Giswahili. Ugiye kwisebya yewe. Tulia. Ugiye gutuma nseba kuri kamera. Aha, ngaho vuga. Twaje hano muri Kenya turamaze imyaka ingahe? Turahatuye hano muri Kenya. Muri Kenya turamaze imyaka 10.
gira 11. 10. None se izashira mu kundi cyumweru 10 izaba 11. Kono wasaze ko kuravuga gute aho ransubiza mu Kiswahili. vuga cyane. Penye wanakama maziwa, kwa hiyo kitu wanakama maziwa ndani inaitwa aje? Wewe gawambaje mu Kiswahili kandi wavuze ndagusubiza mu Kiswahili. None sunsubize. Musubize mu Kiswahili. Sasa wewe umemuuliza aje? Swali yenye ameniuliza kwa Kinyamrenge. Muulize tena. Penye wanakamia maziwa, kwa hiyo kitu wanakamia ndani inaitwa aje? Kwa Kiswahili. Umekaa hapa miaka 10. Inaenda kuisha. Hata by the way nicho chatumye mbaza ngo se tumaze imyaka ingahe? Kiswahili se singizi. Aya, tuambie inaitwa aje? Subize. Njese kuramuza njeza bizi. Hata wewe hujui? Hata msijui. Kwa Kiswahili. Alafu ukisema nitaijua. Sasa umesema ati nawe wingora kabisa. Sasa inkongoro waita gute mu Kiswahili? Mnyonyi. Hapana. Iyo ni bebero y'umwana. Oya nga abadukuri. Mnyonyi ni bebero y'umwana. Inkongoro na mnyonyi tofauti ni baza bayita. Ahubwo se ni inkongoro ni chance. Ni chance cyangwa ni inkongoro? Bicanse aba ni inkongoro. Inkongoro ni ahubwo abadukurikiranye batubwire inkongoro mu Kiswahili ni iki? Nimba namwe mutakizi kafika. Alafu mutubwire niyo axe bayita mu kinya mu Kiswahili. Axe ni indyankwi ishoka bayita mu Kiswahili. Sawa, murakoze. Ciao ciao.